Ni kedai Bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ke United Democratic Party bat ke kinhon ki rangba shnong ki bapat ya ke senshan ke khadar ha ki shnong ki baha hapo ke East Shillong constituency ha ke khat khandai tarik Urisau arajar arpho kila IT de ke jingtho sha menteri rangba ke sarkar jilla u Konrad Konggal Sangma ke badon yi ki jing ai jingmut ha ke bayadai bat ke jing terwa jong ke sarkar ban shna penbha bat ban penbha briu ya ke jaka ha barik pon Haga bayadai bat kani, tongin ya sngap ya ka ba senior working president jong ke United Democratic Party uba Bindu M Lanong udon ayu ban ong. Iskau ba ban bu pak anthi, kam don jimut na marka Hydri Park kaladon. Hydri Park kaladon hajan. Tekani ka nan polok Watts Lake ru hajan ya tang si 4 minit nang thila poi. Tapi kisau jiki babuan balang kiseng balang di babuan kisau ba tip ke kisau jengki kalong ba mendai bandon shopping mall lang the tekai ka daw tengam til tengi pak ngidon ka daw ngiru ngi sngo ba ka shopping mall lang the kamlong ka badai ban bu namar kathi ka jaka kalong kabala care saudong de ki office Deki office sudah kita care sudah. Finlay cakadiang kita deki office Arla Italy, Arla Italy kita central office tu, kita ke office jungka arts and culture untuk state central library, ke secretariat kita macam additional secretariat kita macam, ke yang mana All Saints kita macam, ke jungka Presbyterian untuk kita macam, nanti Civil Hospital kedon hajan, Survey of India kedon hajan, telah care tawar yang tiga jaka, daki office sudah. Te ban buat saya kata ke shopping mall nanti, te kaya yang jungi te kalau pojing kalau pojing te lada kia kuat shopping mall te buat saya kena sudah nila ajimut nanti MTC, kila ban perlong, lani ketuka jaka juga municipal ke office municipal barim ke Cani bat ke MTC ke along Jail Road gitu te hangtur kilaban bu seno ngai i sebenarnya pat kita sing halang ki ai jemut bu am taya su hapo yo molong tu cakap macam ki kan motor te bat gum tar laban bu ki hakeleng Ini nak kalian jom sokar, kita perkhat lade nak kalian jom ki beriu ki badijing de, ki beriu ki bamalian banyak de jing de. Hendrai kabakong santam, kabanging so persyak kalong, mendai bandon kita ki dukan san nanti, shopping mall, mendai bandon ka park nanti. Hendrai ni kwaru bakasi ke jaka, kan pun kelut ya kelut kawan. Apa kami berendam jungi ngila tua, ngila orang rup boros tu, pun keluar je kalau kawan, ni mentang ni tawar ke tiga jaka, pulan, kibriu kibawan lah satu setan sekretariat, IGP, banlet salaban, kiwan tawar nado nang ni napok barik, ni bat kiwan let satu sepok sekretariat, sa IGP, ngila tawar na sibil, boleh kimlet bet, kumbalong mensua, kilet bet kimi na tan laban kiyat bet sha bibi de kiwan paru kiwan aju mentabat kilet bet perwan kiwan kun sebaring ni pak habang ngilet syati sepo IGP ngilet sim nadu jadan sibil ngilet man kongwan nadu napo sibil hi te hakata kom ngia kelanya ju syajo kapen mi sibun ki jing bak jing kangya ke ikali bak kinong de penhe ya tu kenang ba lait naju wan naju na borolai tili kidong ke civil hospital ke bakhamnya ke the
Ngis ngau ba ka tu ka phalau civil hospital kan long ka ba keloj ba tang ban lech bu ye ki nong pang lane ban lech shao ye ki nong pang kali la ban pelai lain ang ta ki tu ki ambulans ki tu ki kali jong ki bahyeng ki basam jong ki nong pang ai no ye ki ye ka jaka ha ka tu ka jaka kun kali kabaran hajan jong tu mod jong ukyang ba dang laru ban bu ye ki tu ki office PWD yang te Syatu syarut. Tenglah nama kata kecakar kadon ko balai akartam. Pi, te dang laru ban bu ek piludi yang te let's say ar tanat lai tanat sau tanat juga mo jungi tanat piludi dang la ban bu. Sina ka yeng ka ar malala ne ka balai mala nang ta piludi hang taru ki dang la ban le. Ten rela ki sngopat ban pen kerja ai ka piludi taru ka mon jungi